Mu minsi ishize bivuga ko u Rwanda rwakoresheje Iron Dome ugukumira ibisasu byarashwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe by'umutekano mu buke mu burasirazuba bw'u Rwanda, igisirikare cy'igihugu cyafashe ingamba zikomeye mu gukumira ibisasu no kurinda abaturage. Uyu munsi nifuje kubagezaho uko iyi Iron Dome igenzura, uko iyi Iron Dome ikora kandi igakurikiranya ibisasu. Ubundi Iron Dome igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi bikora nk'akabuto k'umutekano mu kurinda igihugu. Ibi byuma bishobora gukumira ibisasu byatewe mu ntera iri hagati ya kilometero 70 cyangwa mayiro 45. Izi bateriya ziroroshye gutwarwa, bivuze ko zishobora kwimurirwa aho zikeneye kurinda. Ubundi igice cya mbere cya Iron Dome ni igice cya radari. Iyo habayeho igisasu cyatewe radari ihita ikibona igatanga amakuru ajyanye n'umuvuduko n'aho kigana. Igice cya kabiri ni ikigo cyo kugenzura. Hari mudasobwa zaho zita zibara niba icyo gisasu kigwa ahantu hari abantu cyangwa inzu. Igice cya gatatu ni urwego rwo kurasa. Niba basanze igisasu kigana ahantu hatuwe, bahita barasa umwimerero wo kugihagarika hakiri kare. Buri muyoboro wo kurasa ufite imizinga 20 yo kurasa ibisasu bikumira ibitero. Ubu buryo butuma igisasu cy'umwanzi giturika hakiri kare kure y'aho abantu batuye, bityo hakagabanuka ubukana bwacyo ku butaka. Ubundi Iron Dome ni uburyo bw'ubwirinzi bwa misile bwa Israel bugamije kurinda abaturage bayo ibitero by'ibisasu bya rocket n'ibindi bisasu bito. Ubu buryo bukoresha radari kumenya ibisasu biri mu kirere, bugasuzuma niba bigamije kwangiza ahantu hatuwe, hanyuma bugakoresha misile zidasiba kugira ngo bisenye bitaragera ku butaka. Mu gihe hari ibitero by'ibisasu, Iron Dome ibasha kumenya ibisasu byose biri mu kirere, igasuzuma inzira zabyo, hanyuma igafata umwanzuro wo kurasa misile zidasiba ko ibisasu bigamije kwangiza ahantu hatuwe. Ibi bintu bituma ibisasu byinshi biraswa bigisohoka, bigatuma bigera ku butaka byamaze gusenywa. Ubu buryo ubwirinzi bwafashije cyane mu kurinda ubuzima bw'abaturage ba Israel mu bihe by'ibitero by'ibisasu biturutse mu bice bitandukanye. Urugero ni mu mwaka wa 2021 ubwo hari ibitero bikomeye by'ibisasu byarashwe n'umutwe wa Hamas. Iron Dome yabashije gusenya ibisasu byinshi byabigamije kwangiza ahantu hatuwe, bigabanya cyane ingaruka zabyo. Ubu buryo bw'ubwirinzi bukomeza kunozwa no kuvugururwa kugira ngo burusheho gukora neza no guhangana n'ibitero bishya by'ibisasu. Ibirimo kongera ubushobozi bwo kumenya no gusenya ibisasu bifite umuvuduko mwinshi ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rishya mu kurinda ikirere.